Entebe kanisa zo kwakira President Yoweri Kaguta Museveni omuri Kisoro nizigenda mu misho kandi nateekateekwa kuzayo Rwakabiri olw'Esaabiteegi okuronda obushagi bwa Rose Kabagenyi okwasira ebendera ya NRM omu karuuru k'okutoora n'omunyeshengero kazi bwa Kisoro. Mugambira babire bahereza akaruuru bahu abandi batuzayibanga akaruuru bakaherezo nono chakakano kutaka kwata kajja kubako kinene kikakosa akaruuru yabire mukaga. Obwo okuronda akaruuru kuri kugenda mu misho abaturano bashabo kwehara akaruuru k'eddiini n'enganda. Muswaza President Yoweri Kaguta Museveni bwe munaaba mulonze bubi mujja kuba muswaziza President Museveni tuwegayiridde mu mwagadde mutuukirize obuvunaanyizibwa mulonde NRM mulonde President Museveni bwe munaalonda Rose kitegeeza President Museveni mujja kuba mumulaze mugenda okulonda ne kuyabira. Abantu bashabira okwetaba mu kuteera akaruuru aka kibahwera okutoora n'omwebembezi obu barikwenda orabakorre barikwetaaga omu kyanga kyawe. Muzeyi nagaruka tuzamwakira natagaruka ntacyenda guteganya NRM zakora ibintu nk'ibyo muzeyi yakora. Justice Simon Byabakama orukura ekitongole ky'oburuuru ekya Electoral Commission nashaba besimbire okwehara ebigambo ebirikwahura abantu omuri Kisoro. Therefore, let's work and strive to maintain the peace, to preserve that peace. Let us not allow any electoral process or elections disrupt that peace, cause confusion, cause chaos, cause a disruption. Omugandi akakiiko akakuru aka National Resistance Movement kayoreka okukarugira hali Dr. Philemon Mateke orukwebembera ekibiina kya NRM omuri Kisoro. Okusharamu oku nikwijaho bwanyuma ya Dr. Mateke okworeka ngo oburuuro bwatiirwe okutoora n'orakwata ebendera ya NRM bukabamu enshobi nyingi nikwe kugira ngu we taramuhagire. Nti kana akaruuru ketugenda musike kasoose eno si by election yesoose eno tugenda by election yakubiri. By election yagwa twalina okusomoza kwekumu ng'abakulembeze abamu aba NRM tebawagira candidate era baali tebamuwagira ate ekyo kyalina kibi nnyo n'okusinga kye tulaba kaakati. Naye obanga twasobola okukawangula kitegeeza nti nakano tujja kukawangula. N'olwekyo kino si kipya era tutwagala kukyeraliikira okuggyako ekimu kyokka kye njagala okwongera okukubiriza abantu baffe aba NRM okutwaliza wamu mu ggwanga. Buli lwe tugezaako okweyuzayuza n'okugezaako okulaga nti ate tulina enjawukana tuwa omwaganya ab'opposition oba tuwa omwaganya abalala ne bayitawo. Naye ekikulu ekiriwo nti mu kibiina kya NRM olukiiko olufuzi olwa NRM district lulina abamembers 12 naye mbemba omu yekka chairperson yatayine candidate wa NRM naye abalala 11 tutambula nabo wonna gye tulaze lwekyo ekyo kizzaamu amaanyi. Omukaruuru akaatiirwe 2025 ku 10/2024 Rose Kabagenyi akasingako okukwata ebendera n'oburuuru emitwaro 3,991 ari kusinga Grace Ngabirano akifeza owahireyo oburuuru emitwaro 3,997. Okuhabura kwaitu nk'ekibiina nitugira ngu abantu baitu baba nibahakahakanira okukwata bendera y'ekibiina. Itwe nk'abebembezi titushemerere kwereka orubaju aho kwabo bona nibaba bari aba movement. Ye abanyakisoro oba abasazeemu ngo bagara omukulembeze omu niba bateka ko furaga beyara oyo Kabageni Rose kati afakina we okwogera ngo kati Kisoro teri na furaga beyara. So Kisoro tuli na furaga beyara Kabageni Rose. Mateke wagomeze ngo tarikuwasa kwikirizana n'ekibiina obo batereza akaruuru kagwire ako kwasa Kabagenyi ebendera. We must be transparent, we must be honest if we want to strengthen our party. It's not a party which should just live on lies. Akaruuru aka nikijaho bwanyuma yo kufa kwa Sarah Mateke nyirabahitsi owabira ryo munyeshengero kazi wa Kisoro kandi minister w'ihanga owebyo kwerinda n'enshonga z'abanka zurwanaho. Akaruuru aka nikija kuterwa 2014 ukwezi kwa 11 urwakana rwe Sunday twaza kutandika. Gasha kwa Keita tuzarirwe na Job na Manya omuri Kisoro.